canalı. Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابیدان وچیان رادیو دنگی گلدن باش گودارین هیجا ایرو هفته ترمه 2025 دوشنبه ساعت نه لامده ده امین وچین سرسی به پیشکش بکندم در مازاتی ریبرا پویا ریبرا پوگود پیواجو در باسی قناقه که نود به شانده ایمرالیه دن پارتی ریبرا پور دو هفدیتین کر شانده تکیداری هفدیتین دا خویانی کنویسکی دا گود ما به بریز عبدالله اوجالان ره به قاسلی 2 ساعت و نیوان هفدیتین که برفره کر تندرستی و مورالا بریز اوجالان گلی که باش بو بریز اوجالان ده هفدیتین ده دیار کر کو پیواجو در باسی قناقه که نود به گود با ویتین اگاوی نوره ده مجارا بجیهناینا پیوستی پیواجوی ده بر پرسیارتی ده که ور سرمله متوا برزو جلان گود کو او گرینگیه که مزند ده هفدیتنا کو و اندام شانده امه بسرو کومار ره لدار بخه دیار کر کو او هفدیتنه که دیروکیه ده همان دمه ده آنی زمان کو کمیسیونا کو ویل مجلس ور اواکرین جی و جهل آشتی و چاره سریه و برول که گرین کرابه برزو جلان ده شانکر کو او پیواجو باوه که گشتی و جبو دموکراتیک بونا ترکیه زوده ور بده او دوی مجاره دمه دید کو هیوی باوری او به باوری آوی گلکی خورده ده ما هفدیتینه دمه بهیست کو لخاکا روبری هرما کردستان چندک لشکرین جبر گازا متانه جهری بونه او جیانا خوش دستانه او جمره بو سبب خمگینیه هجمار لشکرین جبر بکاران نگازا متانه درکت 8 وزارت پاراسن راگاند کو هجمار لشکرین لهرما اپراسیون یا چولتار هرما فدره یا کردستان جبر گازا متانه مرنه درکتیه 8 عسکران شانده ایمرالیه دن پارتی ایرو به اردوان ره دیتینه بی که اندام شانده ایمرالیه پارتی ویکوی و دموکراسیا گلندن پارتی پروین بولدان و میتا سانجار ایرو به سرو کومار تایپ اردوان ره دیتینه بی که هفدیتین ایرو لقصرا سرو کوماری ساعت 12 هنده وره کرن شانده ایمرالیه ده بریا سردان اردوان به هفسرو کنگیشتین دن پارتی تولای حتیموğulları و تونجر باکر هن ره هفدیتینه بی که Dem Parti Serdana CHP kir hevseruke giştiya Dem Parti Tülay Hatimoğulları uşandıya PR duhçu Serdana navenda giştiya CHP u bu seruke gişti Özgür Özer'e hevditin kir. Pişti hevditile daxuyane kevpar hatta yindi despek ede Tülay Hatimoğulları ahivi gud İro en bahsa pevacı açtı ucuvaka demokratik dikin. Çek hatına peyden kirin lehina operasyon leşkeri u siyasi tenekirin. Evji baveriye civakenli Türkiye tüne dike. Dve demildes ev sepanen tünekirin hevarin ravastandın. Bişe Özgür Özel Akviye Gud operasyonun siyasi lidici iradeye gelin. Erdoğan Gud ku ve sepana kayuman istisnai be evtevataya ku tevaya kayuman beri hatire tayinkerin u komployen siyasine. شواتک مزن لچای گاری درکت آژانسان چند رویترز راگهاند کو لچای گاری شواتک چه بویا و هر دچه بلاودر دبه آژانسی چافکانین هرمی نشاندان و گوتن دنگ تقینن جی بمباران ارتشا ترکیه یال سر هرمی نهاتیه بیستن نشتجین هرمی پرسا گلو ev agir bizanabun hatiye derxistin hatiye kirin. Ajansı des şankür ku metirsi heye ku agir biki jezevi u bahçeyn valatiyen leheremeji. Hata naji timin agir kuş müdahaleye agir nekirine.
Şehidin Komkuja Madımakê li Berlînê bi meşekê hatin bîranîn li paytexta Almanya Berlînê bi pêşengtiya Cemxaneya Civak Alewî ji bona sû duyemîn salvegera Komkuja Madımakê meş hat darxistin. Meclisa Jineya Destan Hêvî Nav Berlîn, YJAD Berlîn, Tîp Dîft û Yekîtiya Berlînê ya CHP jî destek da meşê. Girseya ku li qada herem Plas kom bûn, heta bi qada Orîn Plasê meşiyan û mîtîng kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê Cemxaneya Berlînê Hasan Eker Gülbengî xwend pişre li ser navê Girse daxuyaniyek hatayîn û gotin tevî ku 32 sal di ser Komkuja Madımakê derbas bûne berpirsiyar nehatine girtin û ceza kirin. Heta ku adalet pêk were em ê vê êşê ji bîr nekin û nedin ji bîr kirin. Pişre hevserokê Dîlînkê ya Berlînê Kes Volter axivî got Tirkiye dixwaze vê bûyera trajîk weke qazeyê nîşan bide lê komkujî plankirî bû. Divê siyê was nê dubare kirin. Ji nûnerê Dem Partiya Almanyayê Sibel Yiğitalp axivî got kesên di komkuja siyasê di jiyana xwe ji dest dana nirxê hevpariyên gelan e. Eger Kurd, Türk, Alewî, Xristiyan jin û mirovên ji baweriyên cuda bi hev re tev bigerin vê dikaribin vê zilmê mahkum bikin. Divê em jin bi duruşmaya jinjiyan azadî pêşengeya yekîtiya gelan bikin û dawî li vê zilmê bînin. Çalakî bi duruşmayan bidawî bû. Zêdetirê hezar girtiyên jin li girtîgeha Qarçaqê dibin îşkence dene. Girtiye siyasî Ayda Necfolê ragihand ku piştî êrişa İsraîlê ya li ser girtîka Evînê hemû jinên li wê girtîgehê kelepçekirî ve guhestine girtîgeha Qarçaqê. Ayda Neflo got niha 1200 jin li girtîgeha Qarçaqê hene û ji mafên bingehîn bêparin. Ez jineke nexweşim û li gel min hemû jin jî ji mafê tenduristî bêparin û nikarin têkiliyê bi malbata xwe re deynin. Ayda Neceflo sala 2023 de li Tehranê hate bin çavkirin. Ew jineke Xristiyan dayika du zarokan e û nexweşe û ji pişta xwe hatiye ameliyatkirin. Li girtîgeha Qarçaqê jî ji ber nebûna kontrola doktoran laşê wê timî değişe û nayê dermankirin. Li Rûşatê Kurdistanê Mêreke du jin qetil kir. Li gorî medya Rûşatê Kurdistanê Mêrê bi navê Mihemed Neqî Azadî li Îlanê bi damançeyê hevjin û xwişka wê Sidiqe Rostemî û Leyla Rostemî qetil kiriye û piştre jî dawî li jiyana xwaniye. Li gorî çavkaneke nêzî malbatê ew bûye sisiyê tirmehê rûdaye. Li gor agahiya mêr tundî li hevjina xwe Sidiqe Rostemî dikir li ser vê hevjinê wê gilî lêkiribû û ragihand bû ku dixwaze jê cuda bibe. Li gorî agahiyan piştî qetilkirina du jinan mêr kesekê din birîndar kiriye û dawî de xwe kuştiye. Siyasetên şaş zordariyê xurtdike û piştgiriyê didin nefretê. Nivîskar û rojnavanên Sûriyeyê Xalid El Serhat têkildar rewşa Sûriyê axivî El Serhat daxaftina xwe de balkişan ser van xalan. Divê rêveberiya Sûriyê dev ji siyaseta zordarî, nijadperestî û xîtaba nefretê berde. Erka sereke ya rêveberiya nû ya Sûriyê ewlehî û aramî ye. Divê azadiya baweriyan ya hemû gel û baweriyên cuda li Sûriyê misoger bibe. Divê kesê li dijî sivîlan êrîşan dikin, kesên suç dikin werin girtin û hesab pêpirsîn. Divê suçdarên şer nên afûkirin û ji nû ve kesên di rejima belê de suç kirine ve negerin serkar. El Serhan banga konferanseke ku hemû pêkhatiyên Sûriyeyê tê de cih bigirin kir û wa got. Ev konferans jî danêzana destûrî ku hemû kesî hembêz bike mafê her kesî misoger bike were amade kirin. Divê bendên peymana adarê ya dinavbera serokê desthilatdariya Ahmed El-Şerî û fermandarê Giştiya Qesedê Mazlûm Afî hatiye îmzêkirin bikevin pratikê de. Pratikirina bendên vê peymanê ji bo yêkkirina saziyên sivîl û leşkerî girîng e.
Arteşa İsrail'e li kuraya Suriye erişeke peşile girtire pekani. Arteşa İsrail'e dimenen ketine ajans avan ya kuraya çaye her mon ye Suriye belavgerin u daxuyani ekta. Daxuyani da arteşe de vate gotun. Em erişenli Suriye'de dominen. Hezelmel nava xaka Suriye erişen serkevti pekanin. Vekedi dimen anda xuya dike de erişeke de gelek noktaya leşkeri yen rejima Suriye'yi ya beri hatine ruxandan. Ev nokta yenlinezi noktaya çaye her mon bon. Ev nokta gepenli diji noktayın İsrail'e yenli heremonun. Belediye Başkanı çen serisi ve peşkeşkirin ana hatırı ödemiş.